Xewani, hi ku amukerini nakambe eka xiphemu xa hina xa vumbirhi xa nongonoko wa hina wa phuphu ya rixaka. Ni khalanga Pet Mathebula i n'wana risumati wa jimo wa xitlhangwama wa xingiritano wa xicajana makunelo wa ndandadzi i ku amukelaka kwalaho nga va ku u ri koho misava hinkwayo jikelele. Hi laha hi nga ta va hi kha hi ku tisela nongonoko lowu hi langutaka tinhenha ta hina na tinhenhakazi laha hi tinyungubyisaka hi voho tanihi tiphuphu ta rixaka reru. Namuntlha hi ku khomele yin'wani phuphu leyi ni nga na ku pfumela ku loko se hi heta nongonoko lowu hi ta va hi tiva to tala hi phuphu ya hina. Leyi i phuphu leyi nga ta endlela vitu hi ku ba leswi ya va nge ri ku ba xibakele pharuka. A ni tivi ku swi vula yini, hi ta swi twa kwala hi ku nkulukumba loyi i wun'wana loyi a nga teka rixaka leri a ri veka amepeni loko swi ta ka timhaka ta ku ba xibakele. Swi sungule kwihi, ku tsakela ka ku a ku vanga hi yini, naswona swi vula yini ku va mubi wa xibakele ngopfungopfu ka vutomi bya wena bya siku rin'wana na rin'wana. Phuphu ya rixaka eka Munghana Lonene FM kwalaho hi kumaka u ri koho ka swihangalasamahungu YouTube, ku nga va ku ri Facebook, Twitter, Instagram, kwalaho nga kota ku hi fikelela u ri koho hi khensile ku hlawule nongonoko lowu, hlekani lowu, siku leri, hambi madyambu, sweswo. A hi amukeli phuphu ya hina namuntlha, vito ra yona i Isaac Hlatshwayo. Hlatshwayo. Hayi but Minjhani? hi pfukile minjhani? Hi pfukile. Hi swona. Ni yo swi welawela ni ku phuphu ya hina i Isaac Hlatshwayo. Ki yena ni a mhakeni byela ni vayingiseri lava nga hi languta ku kahle mavito ya n'win'we ma. Ni Isaac Nduma Hlatshwayo. Bes kahle home affairs vona va nga endla xihoxo va ku Nduma instead of Duma. Oh, Isaac Duma. So Isaac Nduma, so va ni tiva hi Nduma because hi rona leri nga pasini a xikolweni na lava van'wana va vonaka item va ni vitana sweswo hi leri nga hi swona. loko ma ha vulavula hi pasi kahle n'winyi wa rini hambi mi nga yi byeli malembe ni vona tin'hweti ta n'weti nga fani la. Ni wa ti-10 ta November i siku leri ni ri tlangelaka swinene na vatswari va ri tlangelaka na vamakwenu na vana va tlangela rona siku rero. Kambe leriya ra ti-4 ta October lexi nga endliwa ri va na ndhuma swinene. Loko ni ya ka Home Affairs va ni tekisa pasi ra me ro sungula ri vuyi hi date leyi ya ti-4 ta October. So ni discover no a yona date of birth ya mina. Swi tekile nkarhi wa ku hlaya swinene malembe ku ri ni kota ku ri ni hundzuluxa kumbe ku susa date of birth leyi nga ri ku yona na n'hweti ku nghenisiwa leswi nga kona leswi nga swona. Swi tekile malembe more than 50. Lero loko ku ri ku swi tekile malembe swi vula ku swi lunghisiwile. Sweswiwani swi lunghisiwile ni date of birth leyi ni yi tirhisaka I think from 2011-12 ni va kha ni tirhisa date of birth ya mina ku ri hi process leyiwani ku ri yi teki malembe mo hlaya swinene because a ni nge se sungula ku tirha loko ni nga ta ku cinca date of birth mara kha swi tsandza. Mina lo swi tirhanga hi ku lexi ni nga xi khoma lexi xi komba pasi ra n'wina nomboro ivi hala nkoveni xi komba date of birth leyi nga tirhi leyi nga tirhiki. Se ku endleka yini la? A ku heteleleni a Home Affairs va yile va swi lulamisa so va vhela va dissolve date of birth ID number liyani hinkwayo yi nga a ya ha ri kona. Okay. Mara lexi nga sala sweswiwani ku ri a ni ri endzhaku ka sweswo leswi a ni va kha ni swi endla hinkwaswo ku na lava va update-aka ka internet va nga ni consultanga mina ni nga swi tivi ku ri va update yini njhani. Xin'wana na xin'wana lexi xi nga kona hi mina va xi fikelisa kwala ka internet. So hikokwalaho lomu ma langusa hansi ka vito ra mina ku na date of birth timbirhi mara leyi nga rhanga mahlweni leyi nga tirhiki and ID number ya kona yi nga tirhiki. Hi vulavule ngopfu hi timhaka ta pasi na masiku ya ku tswariwa. Hlatshwayo mi huma kwihi kaya? A kaya nkava wa mina wu le aka Mtititi a Lombat. Hi laha ni nga tswariwa koho. Ni dyondza sungula ku ya xikolweni ka Sabi kona a Tinyiko Primary School. Kambe loko se ni fanele ni ya aka Sabi vatswari va kumeka tatana va kumeka va huma Xitandi. Loko va huma Xitandi va yi ka tiko ra le kusuhani eXisasa.
xisasi i tiko leri ni nga va ku vulavula ngopfu hi rona ku ni huma kona kambe laha nkava wa mina wu nga koho laha kokwana wa mina va nga kona mfowethu wa mina va nga koho ku nga vulavuliki nchumu hi rona leri ri nga Lombard ya leri nga Lombard ivi loko mutswaleriwa laha Lombard ivi ku va na lexisasi ivi n'we mi dyondza xikolo loko mi kha mi dyondza xikolo hina phela leswi hi mi tivisaka swona namuntlha hi lava ku tiva ku swi sungule ku yile emasunguleni a hi tlheleleni ndzhaku loko ma ha ri n'wana wa xikolo a mi ri munhu wa njhani kahle swilo leswiwani swo rhandza hi rigombo i mhaka leyi nga sungula na ri tsanana a ni nge siya exikolweni a kuleni ka mina vafuyiti lava ni nga kula na vona a ni tshama lava nyimpi nyana aka vona ni kulisi sweswiyani mi kuma na vanghana va mina vo tala kumbe lava ni rhandza ngopfu ku va ku ri vanhu lava kulukumbanyana ka mina hayi tintangha ta mina mara loko se hi sukile ka mitititi ya a xisasi hi nga ri swi lo fika swi nyanya kona because hi nkarhi luwani loko ni ri ka sabi a ku va na nkarhi wa ku ri hi ta yima ku huma xikolo hi ta pfukana kwala xikarhi ya xikolo kwala periods ti-break hi yimela xikolo xa huma xikolo xi huma hi ya ku lweni so hi leswi a swi fambisa hi swona sweswo na after school ku endla ku va na vafuyiti lava ni nga kula na vona Ben Mavuyangwa na Obri Mavuyangwa i va makhelwana wa mina a va va end up va nga swi tsakeli ngopfu ku va nga huwa na mina because a ni rhandza ngopfu ku ba ivi ku rhandza loko u ri gombo swi fambe njhani na xikolo mi fike kun'wana mi ku se na tshika swa xikolo ni la ku landzelela swa rigombo kumbe mi ndlise ku yini kwalaho a ni tshikanga lexi nga humelela okay loko ni sukile cause hi ta tsundzuka primary ya mina yo sungula i Tinyiko primary a Lombard na sabi ku fika standard 5 ni swi endla a Merwe primary school laha ni nga endla standard 6 ya mina a Xitlhangoma high school ene ka gondoro lero se a ni rhala ka xibakele ka amateur boxing club ka makoma amateur boxing club ka Malamulele so swi fambile kahle mara high school vele loko se ni va ni ri aka amateur gym vele a na za ni tikuma kha ni lava nyimpi exitarateni kumbe ku pfukana na van'wanyana because se already sa nikiwini milawu a ni leteliwini ku ri swi famba swona so loko la ta va ka xiyimo xa swona Nduma Isaac Hlatshwayo jaha leri nga tswaleriwa a Lombard ka Mtititi kambe ri kulela a Xisasi a hi yeneni mahlweni loxi rigombo hi ro ri le munhwini kambe ku na munhu loyi loko mi kha mi kula mi kha mi n'wi navela mi ku mina loko no fana na luya hi ku ni tikomba ni ri na leswa rigombo a kuleni ka mina tanihiloko a swi tikomba nyana ku ri ku na xibakele xikarhi hikuva loko hi tshamile hi langutisa thelevhixini a ni lava ngopfu xibakele ku nga va mhaka leyi nga endla hi susumeta tata wa mina ku ri va za va xava thelevhixini hi nkama lowu thelevhixini a ya ha kala ku ri ni nga kotini ya mindyangwini ya vanhu ni lava ku vona xibakele because after bolo soto un'wana na un'wana a na ku vona xibakele kambe munhu loyi a va a ni koka rinoko swinene loyi a rumini ya mina a ku tele swithombe swa yena ni vekele ti-poster ta yena i hosi ya mina i mfowethu i boti ya makomba ndlela Dingani Thobela ni kule kha ni rhandza yena na loko se ni nge se sungula ku ya ka match mara loko ni lwa xitaratini a ni ringeta ku encenyeta leswi a va swi endlisa swona na ku karha misisi na layina lwani ya hi munhu un'wanyana loyi a nga tlanga ndima ya kulukumba swinene ka ku va ni fika laha ni nga fika kona hi xibakele leswi swi vulaka ku loko n'we mi kha mi ya Xitlhangoma mi ri muchudeni a miehleketweni ya n'wina a ku ri na Dingani Thobela loyi mi nge loko no fana na yena lembe rin'wana swi ta hetelela swi ni tsakisa mina tanihi Isaac Hlatshwayo ma vona hi minkarhi liyani a ni ri a hi pfa hi vekela swifaniso swo lo khavhara tibuku a pfa ku va na swifaniso nyana swin'wana swa ngwenya ya mina kwalayani mara a ni kha ni nga rivali timhaka ta tibuku kambe yena a tshama a miehleketweni swinene laha swi nga fikelela ka man'wani ku ve na mudyondzisi loyi a va ku ri Mr Hlungwane a va vitana Dangara
Hey, ava vitana dangara vitana imhlobo. So vitana dangara ku ri vito ro duvulela kwalani xikolo ri kha ri huma ka vana va xikolo leri mina ni nga fika kwala high school va kha va vitaniwa hi rona. So hikuva va lemuki ku ni se ni ngheni ka timhaka ta xibakele a wu ri ni endla ku ri loko ku va na study time wena u ta u ya jima na vanhu lava nga ta swi tsakela u jima na vona kwala exikolweni ende va swi endlile sweswo ya swi kokele rinoko ka van'wanyana machudeni kambe a va nga na wona nhluvuto wa ku va nga ni landzela ku ya mahlweni ni fikela ka malamulelo na vona ma vona le ka malamulele loko mi va amateur mi yena ma lexi nga ni fikisa le aka makhomo amateur boxing gym ni tsundzuka ku na kokwani lava vo tala ku halani kaya vo Mtititi va va tiva a va ri sister Mashele aka tliliniki ya khale le ka Mtititi i nsati wa malume wa mhani so hi kokwani ka mina ka rin'wana ra masiku hi va kha hi vulavula no man kahle ni lava xibakele va ku ende swi ta endla ku ri u tshika ku ba vana mara lexi nga ta humelela ta hlanganisa na baloyi hikuva Eric ni dyondzile na yena xikolo na n'wi tiva ta vulavula na yena ende ntiyiso va swi endlile sweswo va fikini ka Mr Baloyi va vulavula na Mr Baloyi so lexi Mr Baloyi va nga xi endla va tini kaya va fika va nga ni kumi ekaya mina ni kolomo ku wena ku ri after school so va ku ri ni kombela mi n'wi byela ku ri munduku ri nga peli a nga tanga ejimini ka malamulelo hi laha gondo ri nga sungula koho loko ni vulavula mhaka leyi loyi ni nga wuxisangi kwala ka vo 91 kule ndzhaku le a mi famba njhani a kusuka xisatsi ku ya ka malamulelo ku xo sungula patu leri a ri nga fambeki ku sukusela khale na khale ra Janda River mi n'wana wa xikolo Hlatshwayo a ni ri hi nkarhi luwa kokwani Ntsanwisi mapatu a ma hlakuliwa a ku ri na mabazi ni nga ku ri mina ni vi na nkateko ku a kuleni ka mina a ni zangi ni swela a ni swi tivi ku swela vatswari va vona ku ri mhaka ya kahle ku ri ni lava ku endla sweswo hayi impela mukhalabye va yi humesile mali va nyika mukhegulu ku ta hamba n'wi nyika khandziya a ya kwini a ya jimini hi leswi swi nga endla ku ni kota ku fikelela ejimini a ni ta khandziya bazi after school ni ya ka malamulelo nkulukumba Hlatshwayo lava hi nge le ku buleni na vona phuphu ya hina ya rixaka hi ka heta ka wena kwalaho nga hi vona ri koho ka swihangalasamahungu hinkwaswo swa Munghana Lonene FM a khensa swinene loko mi kha mi ya mahlweni mi languta bulu leri ri ta hetelela ri mi pfuna ku mi kota ku tiva ku xana hikokwalaho ka yini yi ri phuphu minkama yin'wana nga vona n'wana wa wena kwala kaya xitsanana i be munghana wa yena i be lava va huwa na yena u ti vutisa ku hikokwalaho ka yini kasi i mhaka ya ku hayi kho a wu fanele n'wi hlanganisa na vakulukumba Hlatshwayo va kota ku va va n'wi pfuna ku ya mahlweni kumbexana na nyiko yoleya ya xibakele hi ndlela yoleyo mi va twile va kha va kombisa ku va fikise ku yini ku hetelela va tikuma va ri ka amateur gym leyi ri koho ka malamulele ku la u ta yisa mahlweni ku tsakela ka vona ka ku va mubi wa xibakele hi ndlela yeleyo vutomi bya n'we Hlatshwayo tanihi mubi wa xibakele byi sungule kwihi ni vula la ka ku loko se mi swi twisisa ku se mi fanele mi nghena ringini mi ba xibakele lexiwa maholo a rhala aka amateur lexi nga va xi ni susumeta swinene ku ri navela ku nghena lani a ringini ni lwa ni wina loko ni ya aka Mr Baloyi a ni vona ku ri na trophy to tala swinene na timendlelo to tala swinene ku va na mfana wun'wana va ku i Will Mabasa ni ya ka vuwile ku va ku na timendlelo to tala swinene na trophy to tala swinene no man na mina na swi navela ku ni nga va na swilo leswi aka hina siku rin'wana ku va na swilo leswiwani swi talise hi ndlela leyiwani a ni tsundzuka nyimpi yo sungula ni yi lwi kahle swinene ni fambile tinyimpi to hlaya swinene laha a swi nga olovanga ku ni nga hluliwa mara ni hluliwile aka tamecha mara hayi hi ndlela yeleyo biha ndlela yo biha hi leswo u va na tinyimpi to tala laha ku nga tala ngopfu leti u nga lahlekeriwa hi tona ma vona ya leti ti nga ni lahlekela ni nga hoxisangi a ti tati xandla aka amateur so
mara kusuka kwalano na ku ka Olympics ani swinavelo ni nga ka Olympics mara mina kha tsandzeka mana fail man lambile ayi baba a ku tsandzeka mi ta tsundzuka loko va a ku ri na qualifications hi nkarhi wa hina like na tournament to tala swinene ta va kona ti zone 6 African Games not even not international championships mawona ku ri hi laha a assessiwa kona kumbe ku hleliwa koho ku ri u le ka xiyimo xa kahle loko u humelela u nga va ka xiave ka xa kahle u nga ya mahlweni va yimela tiko ra wena switanyana mara mina a ni va nga na wena nkateko wolowo kambe loko se ni ta va ni kha ndi xitepisi ni hala ka ti-professional laha ni nga thena professional hi 2000 nyimpi ya mina yo sungula lona swi tsundzuka kahle a yi vi kona hi ti-15 ta February na Kaizer Mabuza laha a yi ri a Pretoria Teachers Training College nyimpi liyani ku vulavula ntiyiso yi fiki yi hundzuluxa swo tala aka mavonelo ya mina xibakele hambi ku ri ma-exercise la mina kumbe majimelo ya mina ni winile hi first round ku ni nyimpi yo sungula nyimpi yo sungula first round a hi tlheleleni nyana ndzhaku a ku langutiwe yini loko va ku sweswiwani mi va professional no ku va na trials leti va ti conductaka va BSA so hi nkarhi wa koho a ti-province to tala leti nga ka Transvaal a ya a kwini a joina makale impela Transvaal phela va lava hi nga ka vo a yi suka ku Transvaal ku ka lava vantshwa va nga va kumanga va tiva va Limpopo na va yini na Mpumalanga a wela kona North West a wela kona ni nga tunduki hi Free State yeah so hi laha a yi va kha va conducta ti-trials ka ndhawu ya 1 for ti-province letin'wana letiwani mavona so from there and le ka tiko kona ni vhele ni kuma nyimpi siku rero lo ni pasa trial namuntlha lo ni huma laha ringini lani because ti-trials ta kona ka bananiwa phela va la ku vona ku u le ka xiyimo xa kahle u ya bana na van'wana na ni huma ringini va ku ri ni pasile ni huma ringini va ku ri ya ku lweni wena vhiki leri taka wena ene na yena miso loyiwani a ri ka trial a trial na van'wanyana kwalaha wa ka Mabuza eMchangana sweswiwani a nga ha ri kwala Afrika-Dzonga tlhelele kaya ka rikwavo a Mozambique okay ivi mi ku va nyimpi ya n'wina yo sungula mi vhe mi n'wi onhela record ya yena ye record ya yo sungula nyimpi yo sungula i biwe hi first round a biwe njhani a ku ri yi vi TKO yini TKO hi loko mulawuli wa nyimpi a yimisa u nga wanga a hansi and a nga hlayelanga hi TKO ku va kha ku endleka lero u va a vone ku ri a wu le ka xiyimo xa kahle xo amukela swibakele leswi boka ya swona leswo swo hoxeteriwa swi nga yimi ene nkarhi wolowo a ni ri a ko va na nyanyuko wa ku ri ni le ka ti-professional a ku hoxiwa ntsena mara xin'wana mativa ni nga mi byela xona xo hlamarisa ka nyimpi liyani mali leyi ni nga yi lwela a ni lwela 400 rand hayi mi nga vileli swa mali tata hi ku xikoho xivutiso xa mali xi taku kambe a hi tlheleni la ka ku mi teri nyimpi leyi yi endle ku mi vhe mi cinca kumbe mi va na mavonelo yo karhi hi timhaka ta xibakelo na ku ti lulamisela nyimpi hi ndlela yihi mavona ina a ni swi vona ku ri mfowethu u le ku humeleleni Cassius because a ndzhaku ka Dingani ni ve se ni langutisa Cassius because Cassius a humelela karhi hi jima swin'we sometimes mina na yena a hi share room eka vona ku va kha ni tshama kule so and hi end up ya va na vuxaka bya kahle swinene mina na yena eKhalanga hi va vafowethu na swi ku fikela na sweswiwani na hambi sweswi va nga yi lwisa kwala ku fambeni ka nkarhi vuxaka byi tami bya va bya ha ri kona so lo ni langutisa Cassius okay lo wa mfo u mbala kahle so u famba hi movha u languteka tshamisekile
no kahle swila na mina fan ni kopela leswinene a swi endlaku na mina ni kota ku swi endla ka lava yisela vanhu loko ni nga ta va kha ni va na vona and ti-gym ta hina a ti ri kusuhani na kusuhani hikuva hi nkarhi wolowo Cassius yena gym ka Brand Mission mina ni ri ka Manny Fernandez hi le kusuhani na kusuhani gym ta hina and that's why hi nkarhi wa koho vazabiri va vambirhi a va kota va tirhisana ku hi pfunana hi jima ndhawu yo nkarhi wun'wanyani swi tanyana se ivi kusukusela kwalano tinyimpi ti fambiseke ni lava ku hi famba hi gondo rero ra ku laha ku languta ku hi leyi nyimpi yo sungula leyi mi nga fika mi yi lwa mi humelela hi TKO hi laha ka ku swibakelo a swo wa ku ri na ku a nga ha vhika nkulukumba wa Xikwembu Mavuza se ivi kusuka kwalano se n'we mi ya kwihi tinyimpi ti fambise kwihi ni lwi a carousel na misa wun'wana va ri Nicholas Kajire wa le Uganda kambe sa a kumeka ra South Africa hi nkarhi wa koho nyimpi liya ni yi tsakisile swinene aka vahlaleri a yi ri kahle swinene i cina xi endla ku yi va kahle hi leswi a yi balanisana hi swona a mi nga khomani a ku lwiwa mpela ni tsundzuka ni vi ni huma na nghongoma yikulu kumbe ku chayisana tinhloko a ni mi nghongoma yikulu kuma ngopfu kambe yena nyimpi a yi fikanga makumu because u ve ku va na ku vaviseka ku karhi ka yena then referee a yi stopa a ni tiva ku ri yi vi a TKO but vona va yi voni hi ndlela yin'wanyana mara ni vi ni kumeka ni winile va te yini loko va yi vona hi ndlela yin'wana no not TKO mina i TKO ni kumeki ni winile yi vi ya va TKO because TKO na KO i swilo swimbirhi swo hambana swi hambana KO loko u biwa u nga ti hlamuleli referee kumbe mulawuri wa nyimpi a hlayela kusuka ka 1 ku fika ka 10 kumbe aka nhungu hikuva loko za fika ka nhungu so a nga kombeta ku ri wena se swi tsandzeni manje yeah and swa mawena hi nkarhi luwani loko nyimpi yi hela a xikarhi ka mpfhuka a swi va na nhlohlotelo kumbe swi va na nhlohlotelo wo karhi aka muhluri Isaac Nduma Hlatshwayo hi bulaka na yena i Phuphu ya hina tani hi Rixaka hi lava ku tiva ku tinyimpi swidlodlo ku na swidlodlo leswi hi nga vulaka ku xi nga va xi ri xa Afrika-Dzonga kumbe xa misava kumbe sweswo hi swihi swidlodlo leswi yehe tanihi mulwi wa xibakele a nga hetelela va ka swona ivi hi ta kota ku huma phela hi fanele hi n'wi tiva ku i munhu wa njhani wa sweka handle ka xibakele wa tlanga bolo na ku endle mali na le xibakeleni i swin'wana swa leswi hi faneleke hi swi tiva we hi nga kota ku hi hlalela eka siku ra namuntlha Phuphu ya rixaka ya hina kwala ka Munghana Lonene FM xana na wena vutomi lebyi nga le ku byi hanyeni byi ta hetelela byi ku endlile leswaku u va Phuphu ke ku tiva mani va lava nga ta sala va ndla nongonoko lowu kwalaha ka va 2090 va ta mi byela ku himpela mi Phuphu kumbe a mi Phuphu ke kambe ke a hi tlheleni ka Hlatshwayo a hi tlheleleni ni lava ku mi ni byela ku na swiyengeyenge swo hambanahambana ku na ti-welterweight ti-featherweight na yini n'wina a mi lwa ka swiyenge swihi na ku va ku kha ku langutiwa yini loko va ku munhu yi lwa ka xiyenge lexi lani leswi endla ku ri ku va na swiyenge swo hlaya loko ni nga hoxisangi 22 yo 22 or 18 kun'wana kwalaya swi ya hi ntiko wa wena hi wona wu vulaka ku ri wena u wela ka xiyenge xihi kambe mina a ni ri lightweight ni tsundzuka loko ni lava ku ya lwela xidlodlo xa rixaka xa ntiko wo vevuka a ni tshoveki voko hayi leswo ni lo wa ri tshoveki hikuva ni ri ku lweni na van'wanyana a gym a ku lweni a nyimpini he wani a ni lwa na Kosinathi Moholo wa le Free State lowu ndza tshoveka voko leriwa so loko hi ya ka nyimpi liya la ni nga lwa na Martin Jacobs hi ti 5 ta October 2002 siku rin'wana da ka birthday ya n'wina leyo ka yi nga ha tirhangi leyi nga ri ku yona so nyimpi liyani matilunghiselelo ma yona
ma vavini swinene because voko a ri ku vaveni ni fambile ti-physio to hlaya swinene van'wana va vulavula hi timhaka ta operation ivi mudzaberi operation it means ta ku humesa ka nyimpi leyiwani hi nga endla njhani wa lwa u ri so u hlula ri tshovekile and then se hi ta tshamela hi langutisa timhaka ta ku ri hi vona hi pfuleka xinjhani Mativa ni n'wi byela hi ndoda hi norho wa mina ni kumbe xivono xa mina na swi tiva ku laniwani a ringini ka fiwa xin'wana na xin'wana xi nga no endleka van'wani va tshoveka tihlaya mina ni lo tshoveka voko lerin'wana ra ha ri kona voko a ni disable ku ni nge koti ku lwa pfumeleli mi swo okay sharp because u ri so hi leyi contract a hi sayini contract mi sayina ku yini kwala i agreement yo ni teka fight ni lwa na mani a hi lwa marengu mangani hi lwela yini mutsengo mali muni sweswo taniya a vi ni sayina contract hi va chayini so ni sungula ku ti lunghisela nyimpi yaleyo mi vona voko ra vaviseke ni le jimini mara leswi nga humelela hi siku leriyani i something swin'wana swi leswi munhu ni nga tsandzekaka kumbe ni nga tsandzeka na swi ni nge swi koti ku swi hlamusela i nkateko wukulukumba ngopfu ku ni nga tikuma ni lwi hi ndlela leyi nga lwisa hi swona na misa loyi a fa sirhelelo xiyani swo hetisela a va n'winyi wa roho bandi leseri a va n'winyi wa rona mara ni ve ni n'wi hlula na ntokoto lowu a ri na wona na voko ro tshoveka laha a nga swi tivi yena na lavan'wana a swi tiva hi mina na vafuthi lava njima na vona ntsena na camp ya mina ntsena mara just because miehleketo ya mina a yi nga ri aka ku vava a yi ri ka leswi ni nga langutisana na swona mahlweni norho wa mina ni lwini swinene ivi ni a hlula hi ti-points laha champion yi nga winangiku na round na rin'we ka nyimpi liya and what I remember siku leriyani hi laha ni nga vona mihloti ya papa mina ya tatana yi xiririka hi ku tsaka ene swi va tsakisa hi ku va tiva na xihundla lexiya xa ku voko ri tshovekile a kaya vhele a va swi tiva vhele ku na problem ya voko a va swi tiva se hi ku Hlatshwayo i lwe tinyimpi to tala hi nge ti koti ku ti hlaya namuntlha ti helela laha ni lava ku hi ya tshaha tinyimpi timbirhi tinyimpi timbirhi ta vakhaya van'wena ni lava hi ya tshaha tona a hi tlheleleni ka nyimpi ya n'wina na Ndou na nyimpi ya n'wina na Baloyi a hi sunguleni hi ya Ndou nyimpi liyani ku vulavula ntiyiso yi vi na swivulavula swinene mi ta tsundzuka a ku hlulweni ka mfowethu hi yena misa loyi swi endli ku rixaka rero ri vulavula ku biha ri nga langutisiwi kahle ri nga vulavuli kahle ri tsangiwe hi vona kumbexani ni nyike ni xifaniso xexo mi ta ku na xona a ku hluriweni ka mfowethu wihi Cassius hi Philippine Ndou i hlule Cassius laha na yena aka xiyanimoya xa hina makomandlela hi nkarhi wa Big Jam loko va n'wi vutisa hi matitwelo ma yena ku va hlule Cassius laha a nga humesa nhlamba ya ku a nge hluliwi hi Mutsonga na un'we nhlamba liyani a nga rhungananga ni twe a nga rhungananga mina ntsena and na vatswari va mina ntsena kambe rixaka ra hina hinkwaro ku angarhela hi ku swa tikomba swi tikomba ku ri a nga hi voni hi ri vanhu kumbe rixaka ra hina a hi nchumu ni tsundzuka endzhaku ka nyimpi loko a hlula Cassius okay ni yile a ringini ni manana Cassius ni n'wi byela mfu nga wari swi ta lunga mara loko se ni ta va ni lwi na Philip hi laha marito lamaya se ma nga vuya ndzhaku manje kambe ni ze ni vulavula marito ma so ka mfowethu ku ri swi ta lunga se swi lunghini ku va ni n'wi bihile misa loyi because laha ku ri na vulala lebyikulukumba ngopfu laha yi tikombe loko yi kha yi ya ka ha kunguhatiwa nyimpi liya yi swi vulavula se swi vulavulaka hi swoho swi endla ku vanhu va va na ku tsakela swinene
i yin'wana ya tinyimpi leti nga seketeriwa swinene loko swi ta ka timhaka ta vahlaleri. A swi ri njhani loko mi ya lwa nyimpi leyi ya swi vulavula? Mativa layani a ku ri na vulala lebyi nga tshiveleleka exikarhi ka vadzaberi va ri vambirhi, Nick Durant na Manny Fernandez. Lebyi nga va kona ngopfu hikuva mina a ni kumeke kha ni ala ku ri ni suka ka Manny Fernandez na ka Nick Durant na va joyina le, because a ni ri mi ta tsundzuka hi lembe ra 2001 ni va prospect of the year. So ku va prospect swi vula like ku na swo karhi leswinene swi nge swi vonakalaka swi nga ta humelela ka wena, ma vona. So na yena a tibyela like no, loko o ta le misava loko tani khomi va hi savele Limpopo hinkwavo and va ta va tirha kahle, mara ni landula. So mara mhaka yo vava too much layani loko hi ri ka press conference ya after weigh in leyi humelelaka day before the fight, ni tsundzuka va ni fananisi na ximbyanyana lexi vukelaka movha loko yi hundza, kambe loko movha yi yima a xi swi tivi xi ta endla yini. I marito lama vuriwa hi mudzaberi wa yena, ivi yena a ku u hlambanya hi sirha ra kokwana wa yena, ni nge n'wi endli nchumu ya ku ni dlayeni. Mina ni n'wi byela hi njhani, u nga ta cini, u nga vulavula hinkwaswo leswi vulavulaka, hambi wo beja hi your dead chicken, mina u nga ta ni ba. A wu swi tivi ku ni mani wa ka mani ni huma kwini. U vulavule marito lama nga ma vulavula ma so u ku rhukana rixaka ra mina, kambe u vona a ri mina. Endzhaku ka mina ku na vanhu vo tala ngopfu lava ni fambaka na voho lava va nyikaka ntiyahlano wa ku ri byela ku ri u nge ni endli nchumu wena. Se swi vula ku nyimpi leyi yi sungule ku nga se ngheniwa ringini? Nyimpi leyi yi sungule ku nga se ngheniwa ringini, ma vona. Ku ri lexi mina xi nga hlundzukisa ngopfu hi marito ma yena, mavulavulelo ma yena aka xiyanimoya xa yena. Se ivi yi va koho endzhaku ka nyimpi ku endleke hi ku se mi hlutile se ni tshemba ku se mi tsakile ku se ni rimele rixaka ra ka hina? Ni tsundzuka loko na ha ku n'wi hlula misa loyi ni n'wi hlule hi ti-points, okay, mara laha a nga ya a xibedhlele because endzhaku ka nyimpi a ni ri a nga wanga ringini, u yi a ya wa dressing room ivi va n'wi rhwala hi ambulance a ya a va n'wi yisa xibedhlele. So va fika va discover ku ku na assist a byongweni bya yena, mara leswi nga khosiwangiki hi mina ni lo fela sopo ni dyile nyama ni dyanga. And endzhaku ka nyimpi ni vi ni rhambiwa hi vhiki ra weekend ya ku landzelaka, ni vi ni rhambiwa ka ku na attenda game ya Black Leopards hi tatana TDL. Ni vi ni kuma ti-phone calls to tala swinene kusuka aka vanhu lava ni nga swi tivi nambara ta mina va tikumeki hi nkarhi wolowo, va ku Reja leni a wuyileni, a hi lavi ku ri va hi onhela ntsako hi wena, a wuyile. Leswi a nga swi vulavula mfana luyani a ku nga ri mhaka ya kahle ka hina, mara leswi nga swi endla i ntsako wa ka hina leyi ku nga mbanga eka vona. Le a stadium xa Leopards a wu yanga, tshama a kaya kumbe tshama a Joni. Ivi ni endli tano a ni honisanga ni yingiserile. Hi vulala lebyi nga va kona hi mayelana na nyimpi liyani, a ni ri yena a vulavurisa swona na rixaka ra vona a va titwa va ri kahle ku va a hlurile mpfuwethu, mara se ni n'wi hlurile se swi hundzuluxa swo tala manjhe. Ntsako lowu va ri na wona se ku va gome ntsako wo sala ka hina, ndzhuti lowu a va wu yivile byi vuyela ematshan'wini. Hi sweswo museketeri wa Phuphu ya rixaka ndzi va ha ri swin'we maka ma swi twa ku endleke yini n'we mi nga ri kona hi va 2001 2000 malembe ndzhaku ku tshame ku va na nyimpi yin'wana yi nga hetelela yi va na swi vulavula ngopfu exikarhini ka nkulukumba Isaac Hlatshwayo na nkulukumba Philip Ndou. Nyimpi yeleyo hi leyi a va kha va hlamusela yo yi kha yi ta hi le ndzhaku ka loko Philip Ndou a hlule Cassius Baloyi, kambe ke a swi helelangi kwalaho. Ni te ri ni lava ta tiva ku na mali na, ni vula mali le xipakeleni yi kona va endlile na ku malembe ke hi ku nga ri
ka ha ri jama loko mo languta mi ta swi vona ku jaha fana bajibakele nkulukumba hikokwalaho ka yini a tshikile i Phuphu ya rixaka ka Munghana Lonene FM makomba ndlela Hlatshwayo a hi yiseni mahlweni so liya ya ndowu yi hindini nyimpi se mi lwela yini na mfowethu Makwanga man la imakwanga ya Mzaberi a ni ri ni alile ku ya le ku ya va joyina le so yena u ringete tindlela hinkwato ku ri ni biwa hi boxa ra yena hikuva loko se ni ya lwa na Philip a ku ri wa vunharhu wo huma la xifundzeni va kha va jimisiwa yena so a mfowethu a fositela mfowethu u fanele a tlakusa ntiko ku hi nkarhi wolowo Cassius a ri junior lightweight mina ni ri lightweight and muzimba wa mina wu ri kulukumba swinene for tiko lwa ni lwa hi wona mara ni swi kota ku endla ntikelo wa kona swi vile hi ndlela yaleyo mara khombo ra koho loko va ni byela ku na sign contract a kha ku lava boti wa mina ni kuma mahungu ya ku contract mfowethu u sayinile ya nyimpi and I still remember a ni endla carousel kha ni vuya lawani a kaya ku ta hi tshela ntilo wo veka mfowethu endlwini ya makumu ni ku okay it's fine if u sign contract is fine so landa swi volo ni bohe nyimpi liyani yi vile kona and a ku ri xidlodlo xa mina xo sungula xa misava xa IBO ka lightweight yi ri wini nyimpi ni tsona mfowethu ni n'wi veke hansi round number 2 u pfuke hansi khalanga round number 2 ivi na win at the points a ku hluleni ka mina swi vi swi moxa vunghana lwa byi ri kona vuseve vuxaka lebyi byi ri kona ka ndyangu wa ka Hlatshwayo na ndyangu wa ka Baloyi hi ku se vatswari manje a ku ri maxaka a hi ri maxaka manje ma vona a mi tshama rin'wini yin'we a hi tlola ndlwini yin'we ma vona mara i mani kasi loyi mi nga lwa kambirhi loyi ni nga lwa kambirhi na yena okay Malinga ni lwe na yena kambirhi Delvin Rodriguez ni lwe na yena kambirhi aka nyimpi yo sungula lu pfuxe hansi ka round 10-11 la Empire's Palace ivi ya va a draw and then ya vumbirhi ni wina IBF mara jaha leri ra ka Mabuza loyi ni nga sungula na yena hi luka nharhu a yi tekatekanini hi lu yo sungula mina na yena hi tlhelo yo hetsela ya mina na yena la nga ni hlula ka yona okay Mabuza loyi mi vulavulaka yena sweswi i le ku endleni ku valwi va xibakele a Mozambique va ta kota ku va ti-professional na vona hi sweswo hi le ka Phuphu ya rixaka la a yi yiseni mahlweni lava ku ta hi ta pfala mhaka leyi ya xibakele leyi se hi ta ya ka vutomi bya n'we handle ka xibakele ku na mali ntswama kha mi sayina tikontraka ma vona nkarhi wolowo kusuka mali ka a yi ri 400 kona nyana mara yes mali yi kona but not leswi vanhu a handle va swi langutisaka hi swona mi ta tsundzuka ku ri leswi swi endlaka la tiboxer ro nghena hilwa mi langutele ku yi hakeriwa ku fana na lava lwaka ematsungeni wa malwandle hi ku endla swilo swo fana hi wina swidlodlo swin'we tlhelula swidlodlo swin'we na vona hi va hlula kambe mi kuma ku ri ntshovelo wa kona a wu fani ma vona xo vava i ku ri ni tsundzuka ni vi ni pfumbula tikontraka tin'wana nga ti sayina ka malembe ndzhaku mani kasi ni ta yi sayina ni ta yi pfumbula so un'wana wa mfowethu na yena la promotiwa hi miso la promota u ta ni foyinela kha rila loko hi ya lo a handle a hi sayinisiwa contract la South Africa instead of hakeliwa hi $, kumbe mali leyi dzongeni ya kwale mi nga va ku mi ri kona a hakeliwa hi mali yalaha and hi ku ya hi nawu hi fa hi hakeliwa hi mali yaleyi hi lulaka kona kambe hi nkarhi wolowo aka mina ngopfungopfu a ko va ku ri ntsako ku ri I've got this opportunity leyi fanele ni yi tirhisaka ni explora ni travela mara at the same time fana tirha Hlatshwayo ma vona ku na mali na mali
na ku sweswiwani yi kona hi nkarhi wa mina a ni sweswi hi vulavula on my personal level because ma vona for mina mindlile ma ni tsundzuka lowu a ni endlanga a hi tlheleleni ka 400 leya mi nga yi lwela ka nyimpi yan'we yo sungula na mabusa mi kume mali muni kwala mi yi kume hinkwayo kumbe ma vona ku ri hi nkarhi luwa a ka ha ri South African National Boxing Control Commission va ni tsalela a va hi nyika tichekani so va ta va teki I think it was 1% if not ya vona laha 1% or 5% and then va nyika check ya mina so ka that check ni famba na yi cinca ni rhwala wu nyika Mzaberi 25% wa yona hayi khona a ku tirhi ngopfu number 1 i mali ya wena leyo a ku leswi u nga swi endla laha hi leswi nga ni khoma kahle number 1 lero ku a hi nawu a mi fanele mi n'wi nyika 25% ma vona hi sweswo mingiseri hi le ka Phuphu ya rixaka se ni tshemba ku hi hetile tswa xibakele hi swi twile ku nkulukumba a fambe njhani mi n'wi twile mubi wa xibakele wa ndhuma loyi a nga hi yimela kahle ka swidlodlo swo hambanahambana ka malembe ndzhaku mi n'wi twile kha vulavula hi va lembe ra va 2000 loko se a ta nghena kahle se a sungula ku ba swibakele ku fikela loko a ta tshika se ke i tshikise hi yini na ku i mani loko a nga ri ka timhaka ta xibakele ke Phuphu ya rixaka eka Munghana Lonene FM makomba ndlela Hlatshwayo siku ro hetisela loko mi kuma tshika swi vavini a ku ri 2013 and nga ri March nga ri wala nga ri March somewhere there a mi ndo mana manga nga ri ana endla 35 years boxing mara a ni fanitsekile khale because ntsundzuka loko na luza xidlodlo xa mina xa IBF na leswi na yi luza swona vo tala swi va khoma kahle a ri nga ri ka xiyimo xa kahle psychologically mara physical a ni ri ka xiyimo xa kahle ma vona because a ni tsuma tikhoto hi nkarhi woluwani so a ni prepare nyimpi hala ni wunene ka court so loko nhlolo hala a ni ni tshama hansi mani a na la qhuveka na swilo leswiwani because swi na tipolitiki xikarhi kambe tikhoto leti a mi ti fambela na xibakele ya la a ni ri ni kumeke ni siwa ka New Durant because contract ya mina na yena expired ni tlhela back aka Manny Fernandez because mi ta tsundzuka loko ni heta ku lwa na Makaringi ni sukile aka Manny Fernandez ku a ni nga ri na contract ni ya ka New Durant se loko yi hela contract ya mina ka New Durant ku ni tlhela endzhaku so laha ni nga kuma ku va na problem yaleyo ma vona se lexi a swi mi tshikisa yini i malembe kumbe i ku mali se yi ringanini kumbe i yini lexi a xi endla ku a se na tshika handle ka leswiya swa tikontraka na ni vi ni vona nga ri na ni nga yi swi koti swa vava swilo leswiya hi nkarhi wa kona ma vona loko u nga ri ka xiyimo xa kahle ku va yini tifeyisi hinkwaswo hayi ku nga ri ku lwa ntsena ma vona ku mi ta pfuka nampundzu i vuxika byebyiwani sweswiwani mi ta raha nkumbu mi ya wardrobe-eni mi mbala mpahla ya titimela mpahla xo sungula mi huma la ku kufumelaka mpahla ya titimela la ku kufumelaka kumbe ku na hambi ku ri na nghamu mpahla ya titimela mi mbala hi n'wina mi huma nyangweni wa yindlu ka titimela handle ntirho lowu mu endlaka a wu nandzihi unless u ri handle ka loko u ri na xivono u ri na norho loko u ri na norho ku hava lexi nga ta ku sirhelela ku swi endla sweswo hambi a pfuleni tsutsumini pfuleni mina ni tsutsuma pfula kha yini na pfula strong ku va ku ri yini swi va swo sindzisa ku siku rin'wana na rin'wana i fanele i va endle leswi ma tiva ni tsundzuka loko na tsutsuma pfuleni a ni ya lwa na Philip Ndongo a ku na pfula ni swi vona yi na strong pfula ni next ni nge tshami nga sata ku wa nga tshami kunene at least u ta yi jimi kunene or u ya jimi wa tsutsuma treadmill no yina hava treadmill a jimi nga hina and hi nge yina hakela jimi yin'wana hi mhaka ku tsutsuma siku ra namuntlha ntsena lexi nga ta xi endla siku ra namuntlha ku ni tshama ni ta ku ri ta ri waste kulukumba swinene ka mina yena va na treadmill a jimini ya vona a khala ku tsutsumini pfula kha yina strong ku ra swi endla nga ri na nhlanya ni kahle ku wa tsutsuma pfuleni tsutsumini pfuleni hikuva ni ri na norho
and u ya humelela no ro kona masibona ya loko u nga tivi leswi swi lavaka aka boxing wa tshwanele ku va xibakele xa baba leswi endliwaka kusukisela gyming swa baba lewu tirho lowu humelaka enyipini a nchumu mhaka yinkulu leyi endliwaka gyming swilo leswi mi swi vekaka a swi endli ku munhu a nga vavi a nga twi ku vava hi leri voko ri tshovekile mi ri ndzeni ka swona voko leriwa ri tshoveke aka nyipi ya mina vukhume leri ni lui voko ri tshoveka ku ya fikelela makumu voko kha ri vava se sweswi mi tshike ivi mi hetelela hi 2013 mi ku ni hayeka tiglava na halwi se mi endla yini ku fika namuntlha before ni retire a ni ri art filmini na mina ku na kulukumba lovo nga Engas Gibson u vi lo a vona ni hlula Martin Jacobs ka nyipi ya mina yo sungula ulaido xa rixaka a ri n'wana wa vahlaleri and then from there 2003 a sungula endla documentary ya yena mina loko ni xava ximovha in 2003 a ni tshama ni endleleni hinkwako laha swi nga endla ku ni za ni kuma ni yavo a khaya lami a na hamba ni driver khaya lami just na driver movha for fun ni dyondza ku driver kona a ni tirha na vona as a driver while na ri active and nkarhi wa kona se a ni ri IBO lightweight world champion mara manta va kha ni driver lava va actako famba na vona ni ri world champion so stena so ni za ni nghena tifilmini se ni retirile ni tshikile ako hayi ndoda hobby ya wena yi kona ta ri ti endla hobby ya wena because swa swo lo tshama a ni yile vhela and then a ni ri loko u nga tivi ntirho mara u ri na xivono xo lava ku tiva swo tiva ta swi tiva ta dyondza a vi ni dyondza mintirho yo hlaya kwalayani ximovha lexiya xo sungula viti a ku ri o ni xi twi ngopfu xivula maka ximovha lexiya xitori xa kona it was December lo ni lwa nyipi hi 2003 on defender EC title ka Ivan Mhlalo the next day mina la movha yeah a nga na mani nga ta stop na yona mali la movha na license na nghena bank va nyika mali va nyika hi 20,000 a yi tsongo ngetela 10,000 ivi ni withdraw 10,000 30,000 boya xikhwameni mina loya milenge ni famba ni ri nexe fika garage yin'wana la movha kwa license mali yi kona xikhwameni va la movha njhani mara a va ri khoma kahle because a ni mbali so munhu wo pfumala leswi a ni mbali so a ni mbali xibemudaninyana xin'wana so ma swi vona ku ri ku na mali a ni nga xibemudani a va nga ri ka swona se hi ku langutekisa ka n'wehe va ku loyi u hetela nkarhi u heta nkarhi ni la movha mani va la movha 30,000 va ni kombeta movha yin'wana va ri Ford Meteor this Ford Meteor loko se ni ta endle research ya 1986 mina ni xava hi December 2003 1986 mativa loko ni xava movha leyi va nikile vesela mi hetele mi yi xava ni va ni cash yi ni veya cash leyi 30,000 cash a ni nela movha 30,000 ivi va ni ya xichiya xa movha leyani mina movha a kaya vhele like a ndzi hlamuserile a ni swelanga a ni nga swelanga mara no dyondza le movha ni dirayivhela movha mina ku ra ni swi kota no nghena movheni vhele ni dirayivha ma swi vona ya ma vona ni ta dirayivha ni ya kaya na kombeta coach ku ni chaya movha sweswi so ni fika laha ni ta misalo ni ta ni kuma va ri vambirhi na assistant Gertrude Man Fernandez na Gertrude ma swin'we a ma tshama va n'wayitela va hisela va langusa tihanyi too much u wisa mali and then movha mali ni wa mina u kuma kwini ni wa ku xaveni sweswiwani ni wa kombeta slip wa ku xavi kwini samoya laha henhla lowani a ngheni for me
timovha ti famba kha ti landzelana se ya mina yi nga drive mina yi drive Mzaberi endzhaku ku na movha ya Gertrude assistant ya le garage hi fika le garage leni misolo wena we ndoda hi wile a n'wi xavisela ni n'wi kombeta hi misolo loyi ndoda how much do you sell this car a ku hina a hi zangi hi n'wi charge u to la movha 30,000 hi wile movha 30,000 hi yena a nga charge yexe n'wi nyike mali ya yena mi teka movha ya n'wina va se lava valwini lava vo yena hi xavisa movha futsutsu loko u xavini swi herini a ya za yi vuyela ndzhaku movha yo tlhela na sala ti nga na tena movha leni swi nga nandzihi swilo mali a va mi nyikanga cinci nchumu ndruketele ngopfu a sala va ndruketele too much va ndrukete hikuva a ni teka tanihi n'wana eka yena misolowa because a va vilerisiwa ngopfu yini hi ku movha ya khale na mali leyiwani mali ni nga hakela yona yi tele ngopfu ni xava movha ni nga va byelanga because vona a va ta va ni kombete movha ya kahle leyi fambelaka na mali ni nga hakelela because loko mi langusa hi 2003 30,000 yi tele swinene movha ni languta ku 1986 mara ndzi ni fostela ni xipolicha va xi endla xi va kahle xi vuyile le ka mutititi kahle swinene mativa hi siku ro sungula xo ni huma ndlela a ni swi ni humi njhani ndlela a ni vhikavhiki ngopfu mitsandza na ku chayisa mitsandza apatwini kumbexani sweswi a swi vangana hi ku a mi nga leteriwangi ku chayela ximfumo hi ndlela yaleyo ni ri twile gondo ra n'wehe ra xibakele ni lava hi humanyana mi vangani ka n'wina a ka tatana hi khume okay hikokwalaho ka yini mi ku ka tatana hi khume ka Matsongo hi 5 hi khume because mfowethu u fambile or bafowethu wa mina va fambile ku na mfowethu loyi a ta ndzhaka mina a nga ya nga hanyanga nkarhi wa ku leha and then a hi siya kambe laha swi nga vava kona swinene mani hi nga ri swi endleki tolo kumbe namuntlha i mfowethu ma vona boto wa mina hi loyi mi nga a mi kha mi lulamisa nyimpi mi nga vuya mi vuyela yena matwa that man you know vo tala va tiva hi ma-twins na n'wansati loyi a ni n'wi tekeli ni n'wi introduce ka mfowethu u ni this my twin to ya ka Mzaberi wa mina ni ku ri this my twin i ncini xi endlaku hi leswi vatswari va nga kurise swona hi ku leri close swinene na loko ni ta va ni tekele nsati n'wansati a nga yi tivi pin what you call pin number ya khadi a nga yi tivi na vona ni lama mani ni nga vulavuli na yena swona hayi swi nga vulavuli a na nga sweli nchumu as long as yena tifanele hinkwato ti endliweni ku tlolisisa futhi a kha nga sweli nchumu a wu nga na problem mfowethu wa mina yena a tiva xin'wana lexi ni xi endlaka loko ni fanele na ku negotiate for a deal ni n'wi byele but ni fambile ni ta ku byela ni vuya ni ya negotiate mhaka 1 to 3 okay but a va ri so pin number ya mina yi tiva mfowethu mavona swo tala leswi a ni swi endla a ni byela mfowethu and a ni nga endli xin'wana ni nga byelanga mfowethu na loko a ha ri kona a ta va ri le tlhelo ka mina sweswiwani a hi tshama hi ri swin'we loko mi kha mi languta nseketelo kusuka ka vatswari eka gondo leri mi nga ri famba a wu ri njhani nseketelo wu vile kahle swinene nseketelo a wu ri kahle swinene wu vile kahle a wu vanga kahle a wu ri kahle ma nseketelo wu kahle swinene and then ya mara ku va bangwa leri nga sala leriyani even now ni nga swi hi ti 6 ta July ta va ka swi endla 18 years a nga ri kona yini 18 years khumenhungu kambe swa ha vava ku fana na xilondza lexi xa ku endlekaka mavolo minkarhi yo tala u langusa jaha ra mina
Isaac u na 18 years ri tswariwe hi lembe ya loko mfowethu a lova yena a ri na 3 months. So swi na kota minkarhi yo tala u langusa jaha ra mina na vana va mina majaha mina leswi ma tshamisaka xiswona ku ri i lifestyle leyi a yi ri koho aka mina na mfowethu leswi a hanyisa swona mfowethu hikuva na vona no mi kombeta vona sweswiwani oy mi ta ma twins ku za ni vula leswi i ku ni lava ku kamba ku n'wehe mi mhaka ma famba hi gondo leri ya mukhalabye va nga mi pfulela rona n'wa mina va ngani sweswi mina ni na ntlhanu na un'we okay na n'wina mi endle manitsongo na manikulu no ni vi na n'wana na vana a kuleni ka mina n'wana wo sungula a ni ri na 19 years ku na loyi a ti kombaka ku i na rigombo la kumbe hinkwawo majaha matano vo swi navela mara loyi ni nga va ni a nga va na nkateko wa n'wi dyondzisa a ha ri ntsongo i loyi ni nyika vito ra mina ni vi n'wi dyondzisa a ha ri ntsongo and then loko ni va ni ri na gym minkarhi yo tala vo tala va ra no a nga va nchumu wa kahle mara pfumeli n'wina vatswari hi ku mindeko a nga ni nyiki leswi mina ni lavaka swona hikuva ni langusele swo karhi loko ni kha ni n'wi jimisa and then laha ka ku jima lani u fanele a swi implement so a nga swi humesi kahle wa ringeta ku swi implement a hi leswiya mi nga vula mi ku xibakele xa vava a swi fambelani a swi fambelani yena ku vula ntiyiso khalanga ni n'wi byeli sweswi ni swi vulavulaka ku vava ka xona ni n'wi byeli kahle leswi a tlharamukini nyana ku swilo leswi swa vava mara a ta pfuka tsutsuma hi yena yexe ma vona a endla hinkwaswo leswi a ni swi endla a vutisa ka mina papa laha ni endla njhani papa laha ni endla njhani a endla hinkwaswo leswiya ma swi vona se a hi languteni ntirho lowu mi nga wu sukela n'wa mi endla swa tifilimu xibakele Afrika-Dzonga sweswi mi vona xi ri njhani xibakele xi le hansi swinene xi wise yini hikuva xi ri henhla ngopfu mani a hi vulavula hi xoho masiku hinkwawo hambi nhlangano vo haxa wu ndle na channel ra mintlhanu rin'wana na rin'wana hi vona xibakele layani pfumelani ni vula ku ri i makwanga ya lava va tivaka leswi va nga swi tiviki ma vona i political power ya onhela or yi onerile because loko n'wina mi va mi a hi ngo mi le ka ndawulo liyani ya mitlangu na ndhavuko liya na vutshila barula a ta ivi a nga a ta barula hi mfu ni lava u ya va laya ya va CEO lani hi mfu lava va chief director lani hi mfu ni kombela u endla yini layani so mu n'wi nyika mintirho mu n'wi director kunene u ya fika layani a lava ku dyondza before a endla swilo leswi humelela a nga tivi nchumu lexi number one leswi va swi endlaka swa wrong va lava loko va fikile laha va teka buku va hlaya buku ma vona talenta kumbe nyiko u nge yi dyondzeli a ku hava yunivhesiti na yin'we misaveni kumbe xikolo na xin'we misaveni laha u nga ta dyondzela kona nyiko i swilo leswi ngo tswaliwa u ta na swona misaveni vutlhari byo ngeteleliwa hi dyondzo mara vutivi bya swo karhi byi va byi ri kona already so number one va bohi marketing ya boxing ku ri va ya fa maketa njhani boxing how to maintain ku hlayisa ndzhuti wa xidlodlo xa rixaka ku hlayisa vukona bya thelevixini ku hlayisa vukona bya nseketelo bya swa timali bya tikhampani leti nga tiyimela hi toxe ni tala ku vula minkarhi yo tala ku ri boxing it's a captured sport a South Africa because hi yona i ntlangu woxe Afrika-Dzonga lowu wu nga rhangeliwa kumbe wu fambisiwaka hi act ya parliament a ka rugby a swi kona cricket a swi kona a bolweni na milenge a swi kona sweswo that's why mi kuma ku ri bolo hambi ku vaseketeri va nga talangi a stadium ku na mali yo tala yi nghenaka laha ku na sponsor swi tala laha cricket swi tano rugby swi tano mara ka boxing va vona loophole
leyi va nga nghenaka va tirhisa leswi va tirhisaka swona. That's why ku ri it's a captured sport Afrika-Dzonga. A mi swi vulanga mara loko mi kha ni mi vutisa ku endzhaku ka ku loko mi resignini swa mi tshike endzhaku ka loko mi teke xiboho xa ku tshika ku lwa mi ye ka swa tipolotiki. No, loko ni nga ni mi yingisela sweswi ni twa ni nga tipolotiki no ni vulavula so because ma vona ku ri swa boxing ku va yi fikile nga koho swa ni vavisa because ku hava lava nga ta hlayisa matimu lama hi nga ma endla mina na van'wanyana ni swi kotile ku va ni hlayisa matimu ya van'wanyana kambe ku hava lava nga ta hlayisa matimu ya mina sweswiwani ma swi vona hikokwalaho ni vulavula hi nga ri no va ni wa tipolotiki mara ni nga ri yena loko a va nga tirhisi politiki or maybe va hi write that act off leyi hi rhangelaka because vurhangeri bya yona a bya kahle ma vona yes mali va hi nyika va nyika BSA funding from the government each and every year ni ngo hisangi a yi le hansi ka 25 million mali ya it's more yi ndla kwalani kambe ku hava nchumu karhi lowu BSA yi endlaka hi mali leyi ku pfuneta tipromotara ku pfuneta tiboxer because mi ta tsundzuka eka boxing u lava promoter u lava trainer u lava manager u lava boxer u lava matchmaker and of course u lava ring announcer now in the na vona va BSA we need each other eringweni mara ku pfumaleka ka ntirhisano swi endla ntlangu wa rilanga koho namuntlha and lexi endlaku swi tika ngopfu a va titshuneti ekusuhani na lava nga famba ndlela hikuva a na va vula lava khale ku ri ndlela u vutisaka lava nga endla hikuva va nga famba ma swi vona so vona a va swi endli sweswo kulukumba loyi ni twe va ku handle ka timhaka leta mitlangu leswin'wana leswi i twanana ngopfu na ku sweka a ni tivi ku swi na ntiyiso ku fika kwihi swi na ntiyiso ku fika kwihi ku mi xisweki xa ndhuma na ku loko mi ri xisweki mi sweka yi kumbe vo hemba no ni vi ni endleriwa hi kulukumba wun'wani wa mutsari wa mahungu ka malembe ndzhaku va yisa lava evini va hambanahambana a va swi rhandza ku ni endlela va ri ntwa hinkwayo lowu va ni endlelini a va endleli mina a va nga endlelanga nghamu so a ni boheka ku ri ni yimayima ni va endlela swakudya loko ni ri ka mudi ya kahle yo sweka futhi na swifrijela ku swekiwa yini ngopfu hinkwaswo swi nge vi hinkwaswo ku na leswi swekiwaka ngopfu ku na leswi loko ni sweka leswi namuntlha ni swi twa ku ya ni geteni beef ta mi swekela leya xithinani kumbe nyama leya homu leya na hambi ku ri yo la mukokoroxi ni nga mi swekela na vorosi ni nga mi swekela xilo lexi mi xi endlaka ro sungula loko mi pfuka i yini wo hlambela nomu ntsena then mina tihlambela nghena movheni in fact mara foni a ni siyi foni loko u phapha foni wa le henhla ka foni xo sungula ve swi dlaya mahlo ma swi tiva loko munhu a pfuka vhe rivoni ro sungula ku va foni a minkarhi yo tala ni swi rhandzi mi ya tlela xinyamini loko ni kha ni mi twa ni kha ni vulavula na n'wina mi vulavula hi mfowethu loyi a mi lava no rila sweswi swa ha mi vavaka ku famba ka yena mi vulavula hi papa loyi a nga rila loko mi wina kumbe mi humelela ka nyimpi ya n'wina ya xiprofessional yo sungula xidlodlo xo sungula a ni twa ku vula nchumu hi mani va kona mani it was a force of success it was a force behind my success in fact in terms of ku seketela khongela and then she's been a force in fact ko va ku ri a ni vulavula ngopfu hi vona mina ni munghana wa mina kumbe mutswari laha ni vona a ni nga tolovelanga too much na yena i papa hayi manyana sweswi ni ri na mfowethu lonkulukumba hi mina hi vona mfowethu wa mina na vona va na mfowethu so ni mfowethu wa vona and then so hi mhaka leyi endla ku ri hi va hi ri close ma vona ni tsundzuka eka mikandziso yin'wana ya misolo wa maponga na yena u khutaza ngopfu timhaka ta ku ri nseketelo wa swilo hinkwaswo a wu sunguli ekaya hikokwalaho lava va ririmi ra le England va ku ri charity begins at home loko charity yi nga sunguli ekaya
ku hava leswi kahle leswi nga ta humelela u nga ta swi endla kumbe swi nga ta endleka u to va ncindi ntsena ku kola ku vuyisa thaka a kaya hi swi mi nge a mi fambi mi nga swi vulangi ndi kombela hi ringeta hi tindlela hinkwato ku hlayisa fuwo na ndhavuko wa ririmi rero hikuva ririmi ra hina ra nyamalala hi katsongo loko hi ri makaya hi rhandza ku vulavula xinghezi lexi xi nga lota atikweni ra hina hi xikepe kambe loko ririmi rero hi lo ri an'wa aveleni a hi tinyungubyiseni hi vutsonga vuchangana bya hina leswaku ririmi leriwani ri nga nyamalali na lava taka va ta tiva ndzhuti na ntikelo wa ririmi rero Hlatshwayo loko mi ri khomeli vokwani leri li nga ndla swa xibakele li nga ndla swa xibakele I like vo featherweight flyweight Featherweight. na bantamweight in fact no a khensa swinene a khensa ku va mi teve mi ta hi vana hina ka phuphu ya rixaka yi mani byela na lava nga languta ku me ni mboro sungula ka vutomi bya mina na khensa swinene na khensa swinene khalanga na khensa swinene na khensa Baru na khensa hinkwenu ni khensa swinene ku va ni ri xiyenge xa bulu leriwani hi sweswo mingiseri wena muhlaleri wena u nga kota ku va na hina eka nongonoko lowu i xiphemu xa hina xa vumbirhi lexi xa nongonoko phuphu ya rixaka na ku pfumela ku ri hata ya mahlweni hi va swin'we na tin'wani tiphuphu ku endla leswaku hi kota ku tiva ku hi va mani hi huma kwihi hi ya kwihi i va mani va hi kombisaka ndlela na swo hi nga tsakela ku fikelela yini na we tivutisi ku leswi i nge le ku swi hanyeni namuntlha xana hi swona swi nga ta endla leswaku u va phuphuke ka minkarhi leyi taka nongonoko lowu humelerisiwe ka n'wina hi DJ Brian kasi vutisiwa ka n'wina hi va Barole Communications ni na ku pfumela ku ri u tiphinile xiphemu lexi leyi a yi ri phuphu ya hina ya namuntlha mina ni khalanga Mathebula n'wana risumati wa jimo wa xitlangwa wa xingiritano wa xicacana makunelo wa ndandhatsi tata